Reverend, Moderator, Ibalong kumukli, Ubayalam, Yaka KJP, Sinat Sabngi. Nga ay kublay yepi moderator haganega janmet, Bapila pediang sengau bahaya nga, Yaki ba yawan ringkat ru bat nga, Kabalong ka long yeng kalong sam ka jonga. Siya kani kajingya sang sinat ka jong pi. Hang ne hakabalang hamaunay. Ki pastor jongi. Piyo na kato ka jaka ki badang ya don kat ne mentah ka gamit. Don ki balalong kum ki kpa ki jonga. Kato kat ni kum ki men ki jonga. Bat ki babun ki dei ki para jonga. Kabangi jia trai ya kakam nakapor siya kapor. Hakane kari kabait ke jongi. Ki temen basan bait. Ki bangi yalong kum kinong syarai. Kaba piju ya kersyan, piju ya pensulur yangi, ban ya trailam, ya kakam kajong ublay. Kikmi kikpa, kiba ublay ula ay ya kasap kaba kerpang yapi. Bapin yo ya kanam kum kinong hikay, kiba tebet tam makan ya kaslapertay. Kiba pihikai, ya ke skol kabaritam, bat kabakrautam, haka pertai. Kaba ublay ula syania, ya ki student, kibalong ki kun jong pi, kentai bat cenrang. Day namar jong pi, baka sinat sabngi karoy kumne kumbagalong. Day namar jongpi ka gospel kayat kahe kasan hapo jong ka negari kikon kibayik kantay bat cinrang baret bat basan pidai kamenta bat kalaway jong ka balang kinong sinsyar lakalong nadu kisnong kitaw, lakalong haki hima, lakalong haki jili jong ka negeri, lakalong haka jila. Kiba piju yarap, banya kersyan lem, yakakam jong ka balang, kamtam yaki jinya sengba, kiba kum kini. Nga ay kublay yapi baro, hakane ka janmit, haka kerteng kajong utrai jongi uji sukres. Ngam siya moderator, bakin dangdan, katne kipara bangaj bayej, hakane ka madan. Bat ngala siyamro, bakane kadai kajing yasang kabahetam haka history haka negari kasi kejongi ngajuan barabor haka balang hamaunay ngasngau kumba kilalong ki himen ki para ngajuya chikenta duna na laumay sini. Bat hitip menne ngami prabaje na laumay ngapoy layduna hamaunay kumbalay siya misoram layduna ngapoy hangne kabalang maunay prabaje ngami menstep nang tay ngalasyem bakaday kajingye sangba kabakraw pajlang jong ublay, pidang yalum kat hadu kanega janmit. Nga ay kublay kerpang ya kabalang maunay.
kabalong katmay ba, kabangayo banyang, hakane ka jaka kabakentang mentagamit. Ban keren ya ka subjek jongpi. Nganem patong ka subjek kalong kabakumno. Henry ya kane ka subjek layaray lang daki siya hajar nyaus patam kidukhat jong kabalang maunay. Batlap diang hun mensim daki saulak sanlak kidukhat jong kake jepi sinot sebngi. Tang kata pilas nguto karit ne kahe kane ka subjek. Para bangait ngidon mentah kane kapor. I moderator ilapen ken mau yang namar bangahi nga ong ya kata. Bangas ngau kemen bangan don hakine kisnong ki bakrau badhap deng jong kine ki artli ki mau siang ki bapaunam. Mentang ya don hangne senda jong mau siang gelang. Kinong tho ki ong mendai ki pen kerteng ya u dau mau kelalang. Kelalang. Namar baya kelamaulang bat kpa bat kemi bat kun. Unong tawang bauneu kpa uwan na kitanjong katay kabordar jong kajantia. Ulawan pet yap tang nagadaw jong kajing sya banbeng. Jong kajing sya lebeng ban like na kajing yap uhapan pet. Uta orang ba ula sa selembah hakatay ke distrik ka bangatray mga. Uta orang ba kenyu bakal lamau sini. Ula sa selemang tay ke distrik jonga. Kalum ding yai distrik. Melaksa Islam hadu ba undayo ya ilok na katay ka jaka. La Islam hiken bandayo itu itau. Kaiwei kun wan pet sini. Baro siyeng ngamtip balay upet. Ngarumpat don tapi kata kepor. Banjin dangala don ngan penkeren lemba unsa syatay. Mentau don hang ne. Hakapot jong kasinot sabngi. Hakane ka sinong maunay jong pi. Banwan ra siya kapertay. Ya kanam, ya kaburam. Wan na sinot mingi. Uyay lang ba ya karibhoy sinot. Usa katto katne hakasinot pedeng. Usyong jiwnom hakasinot sabngi. Mdon sinot siu ulayay lud mo. Para bangait bayit, ngidon hang ne. Ban ken mau ya kay, kabangi, ngilalong do along snama ka negeri. Kadon kakep, ubapli, uken mau, ukhi ka jingdom, ka jing sya leben jong kita, kibadon syatay siya jingay ba. Bunsin, ukwa ban penihar kepot yaki. Umi ina maunay, uyat syatay. Udah pot ya gading, udah pot ya kasidro. Udah let ya kayeng, udah let ya kasamro, namarbo udom palat. Ngi kibayam maganagari, ngi shu ya red mensim. Ukpa bat kakmi shu ya red mensim. Hakamit badom kisuang yakikon ulaya ukelang pioi kata tang kawai kabakikon kikti jongi kidang dai banyati kidang dai banyabai kalong kawai kejingong jong kiriu temen baom don bala ban pendap riu ladakiu halor jong mau siang gelang. Kata ka kubor, kamne syu tangga ka negeri jungi.
ban pendap beriu hakliar jong kelang. Lapiwan kadno pau hajar ungiam banda ka keluj kepor ngan jin dalaong ya para benget nyenyalit persyang tai dau pa jong kesinot dau ngem sisyate uladai umau ubapla badu pamayantam hakas lapertai ke bau belai ulatau tang kawai ujelo nyulampon ulang ubajam not badu basbon mensem daki ajar daki pawajar kikiu haklir kam tamai kisngi ki basngau bha nadu ki khon ki baret hadu ki kenthai ki kena hadu ki rangba ki babuaj bat ki bambuaj ki yasyang ya ki thmet ki jong utai umau Henry om juk hamdon koi ki ba ur bat ki ba mensau tang bawat wat singan ya ka banga suong mga yo pile balany kamlong hakata kajaka yai pedang ya kinegi ai baro ngas ngau kemene bandon na kene kabalang temen hakari kasi bajan dia kalalong kawai nakibalang temen hapo jong kene gatany ngas ngau kemen bau blay uai yakibalang temen na kene kadong katany hang ne hamau nai hang tei hanong ramai syati syamau dem ki balang ki bala temen ngas ngau ngu yau blay bangayo aru kalat banyara ke bat ki ya ka jingdap cispa san pausnam kabalang mau nai kabala kenjo menta cispa san pausnam ngaru karta ngalak bit hi Henry katam kabalang mau nai cispa pian ngau tu kata kadai karta jong kane kabalang bat hang ne kane kabalang bat kane kasinong kat kajing tep kabangayo kayo kerteng nawe umau uba kerteng umau snai dainam dai ni ginong mau nai mau snai kabamot umau jong kiba krau kiba kriap umau jong kiba pang kiba nyun hanrai haba kiyo ban syong jathai kat dengan kemensiam jong ki kata galong kaparsi kiba krau para bangay bayit kane kasnong maunay kadai kasnong kabalapaunam hakipor giba mensua sipor kalalong kanongba jong kahima khat saupra hangne kadon kakashari gabahe hangne kadon kapatok kabalaset yakinong kamsneo bat ngas ngau kemen bakane kasnong kabalong kum ka headquarter kata kapor bat kahima barok kawai kadai ka leader ya ka security council jong kata kapor jong kari kilai pausem kadar dalai ladapin perkat ya kata kapor kamau nai kala long kum ka Washington mentah bat kahima khat saupra kadai ke US mentah nomor bat maka kum ka leader ya ka security council hakata kejuk na kamenta kari kilai pausem kadar dalai bat kibreu kibiarong kibiyami agane kajaka
Kilanti kasi, kibami na kadiang, kibami na kamon, kibriw kiyarong, banyadon kam ya ganong ba kabakraw. Ban jinda kaladay hakipor menta, ngin jinda laong yapi ka maunay, ka Metro City. Tangbam padon na katakapor. Karena ngis ngau kemen ko balang maunay nakakadwa ingot ki Kristan nakabasdang pipen kop menta kat kedur jong ka presbiteri ko balang maunay nakakat santingka kajingay ngo kabanengkong kabalang jong pi kat no klur pipen lot ban kre ya kanega sinat karena keluar pipelot. Kai balang maunay pinong mentagamit. Ang nakakadwa ingot katnew pailang jong ublaya ka presbiteri jong pi. Nakakat santangka kajingay ngo agabasdang katne pite menta. Ban krek na kabentajong kanega sinat. Ayo bapiday ban ong menta kamit. Balang maunay ladapi klem ong ngan penong no mga. Nyaw jingkerku jer yaki baro. Ayo belalek do blay pin salengok. Ublay unkarku yapi unkarku yang hilang akan ekapor menta nginyalek syakaneka subjek kaneka subjek kaong kordet ya kita kibapen hapno ya kapang sngiat nakakli jongki kordet yakiba pen hapno yakapang sngiat nakakli jongki tanggaway moderator hasua bangin yangam yakaneka subjek ban yatau yakalenter ban yatau yakakenyan jongka ban yatau yakajingkraw ban yatau yakajing daypor jongka ngapan bor napi moderator hakane gamit ngau bato sya yanga ya kabangan wengno tanguwe udak nakane ka senten jong kane ka subjek sya bangan wengno ya we udak kasih nakane ka senten jong kane ka subjek namar ha kamedba ha kapdeng kabakraw kom kakentin kabangin yatir kabangin yatay kabangin yaprat kabangin yashoy hekane ka janmet katam sidak tamdak kasubjek kong kordet ya kita kiba penhapno ya kapang sngiat nakakli jongki kordet moderator pinsya alakasya hangne ka subjek kalamaham kordet yau pa penhapno ya kapang sngiat ngan lek balanyam long tangba moderator nginem ya penhap ya kapan sngiat barok kawai ai bangan syu penhap tang tiak ya ka decoration jong kapan sngiat tang sidak badu taudak ubang akwa abanyeng kat weng kat kum kabalato aga program kalong ya UX hakaktin kasi yau ji hakaktin toreng
ngan weng yau ek baun sa pan. Bat on daulah sa pan kadai sbiak bat kanega subjek kabakwa kabalang maunay. Pan sengat kamday pang sengat ladong pang dash sengat kamot kajing pang lang terweng. Para bangit, ay bakan long pan sengat ban nilayo ya kadur kabapura jong kane ka subjek om don pang sengat kapang sengat kam don nakaktin ka jong ublay nadu Genesis hadu jing penpau. Ipasori bala pule mentaru, ipule ya kapan sengat. Om don pang sengat lo, haka jingruai kasih jongi, kane ke HB, kabangi juherwai. I moderator ila ai menta, baro ngiya kenju kikowa, ngi ong pang sengat, wat ong pang sengat. Pan sengat. Lada pi ong pang sengat, pi keliu belai. Ngadon jing pang lang terweng na em ba pendai dau klur. Hang ta telabaklah. Para bangaj bayaj, kadai ka subjek ka bakrau, kadai ka subjek ka bangingin yati, hakane ka janmet. Ya kane ka subjek lasat bala pensyong nong rem nakaway ka kitab jingruay hakaktian ka jong ublay. Hakaktian ka jong ublay shibon ba ki jingruay ki don. Henry ya kane ka jingruay lasat naka jingruay sngaw sanay. Kinong to kibabon, kaya menjor kane kabertai, baya kane kakitab jingruai, lato daw Jeremiah unong yatu lupa. Day na katagadaw, bayaw Jeremiah, laju ya tepay ba, daw prophet jong kajing jaumat. Nado badang kot daw blay. Haka jinglong kena, haduk ba unda penkot ya ka jing tray, ujau tangki umat, haki kemat jong u. Para mengej, ya kane ka jing ruais ngau senai. Don kinong to, ki belapen kerteng, da ki weipat ki kerteng. Don ki belapen kerteng ya ka. Daka jingruai pajdo'nut. Don kiblapen kerteng yaka. Daka jingruai lej on tep yaka Jerusalem. Kalong ka jingruai kabas ngau trim. Don kibaong ka jingruai jong ka jingyam bat ki umat ketang. Ngamtip kajaj benriu kasih jongi kan kot kat no kabor bangin yati ya kata kajing yam bat ki umat ketang balai nga ong kumta kadau kalong namarba hakari jongi ngidon la kijing to kijing tar kikot kibat ho ngi ki baya pule haki skol ngi yo ban yo pule yakine ki kenten bau khasi hakapor mensua junang ban yam bat jaumat mano bu yo pule ya kata tip yo tang marwai man nga ngam tharai ukhasi hakipor ba mensua junang ban yam junang ban jaumat tibu ya bu sino ya ko umat ang inong to
Deitat onda lawan yap usir lapalang halum silong. Kasawan kakemiu lapalang kadem hakamet yap bat kayam. Nda kalayam kajau umat nakikmat jongka ukasi jongi ong unong to usulengo. Kale ayu katay pet kami nakhamat. Perkan. Kalongkat no kajing sisya. Hendai tanggawai kalong kajing ya kong baka umat kabalatoy na katakasir kalapsa bam kakelalong katelong kabapsa bam ya kanong ba silong hakipor bamensua ngasisin por bangadang kena samla ngalayap bit ba yaki samla nongsor. Mday mo ba ibha nga yapbit kamon. Yapher sibon. Nga yapbit yaki kantay bat sinrang habang apoy hasor silong namar kumur. Haka jili. Haka li. Haka koy. Ngong palay kiya bahabriw haduk katay. Ngandalapet yala de kakhowa terkyang. Ngakan mau hakatakapor badang late school. Tiyak iya kaboong ita. Inong hikay. Ngakan mau. Ngoong pelengkat bagi babriw. Namarki bam kidi. Dako umat jong kasir ula palang. Kaumat tapi tangka bami na po syabar kaay jing tengen yang ayapi. Don bayap hiyeng balay da don kampen mi itu ko umat kadaw kalong baka pentengen em te bandi lay siya po pimot. Da kabami kadang longkat to kabadi ilay. Para bangay, ay kan longkat bakalong, kane kay kitab, kaday kay kitab, jong kajing ruwais ngaw senay, kaba kinong to, kipen kerteng ro, kajing ruway lek ontep, nakabenta ke Jerusalem. Ko para bangay, ngin yapay kendiat, yaki benta ki bakraw, yaki kentin ki bakraw, ki badon, hapo jong kane ka subject. Ha kaneka subjek kadon kaway kakentin pansngiat. Hanong sendiri ngalakren sibon hakabayaday bat ukorona. Ngalangi asyon. Ngam kuwa kren siyo menta. Henry tang nakabenta kaneka subjek nganhapen mi biang. Kapan sengat? Kapertai, ya kapan sengat? Kiri kibaper, kitip daka kerteng, corona. Piatip em, baru jingpang corona kamot ayo, kamot kajingpang pan sengat. Namarba, uneu kenyang, udon nagador jong kapan sengat. Badmenta, hangne, ngin yapet, yakane kaktin, pan sengat. Pan, kamot ayu pan. Pan, kabamot, pelun. Lane, ujingbo, uba pelun. Yau bampulun juang dupan. Ngan syuai nuksa. Usai pan. Bat upan pok. Utah. Udah upan. Kamu dayu sengiat. Sengiat. Kabamot. Kasop kli. Kasop kli. Kabasop ya kekli te kiong sengat. Bat kata kapenuan pan sengat kabamot kasop kli kabayat pelun. Kam
syem batai kaya dai bahayeng na embat ketupia. Katupia kadai kabadon jingka nasyane sejrong henrei ya kapan sengat paka anemka kadai kapan sengat. Syubatai baik tang ya kae kabala bo pelun ya kekle kabala sop pelun ya kekle kabaya ya kekle baro kawai ki khot pan sengat. Dai na kata kadau don kapan sengat kabadon jintap don kapan sengat kabalai tleu na cedrong kamper. Para bangaj baik sakawai kalong ya kakerdan beriu laju penseriem bat kapan sengat. Ya no. Kabanengkong kalong ya kireu temen. Kabar kalong ya ke tengah. Kabalai ya ki kon kseu. Pi ki tengah pi dai kapan sengat. Kat ba pi yau tengah jong pi wat jumlen ban ong ko pan sengat jonga. Labakla. Tang ma pi dai kapan sengat. Kata kadai kapan sengat. Batang kawai kabangin ngau tu kapan sengat kadai kadak jong kabor bat kaburam. Datang kabor kam dai kapan sengat. La datang kaburam lu kam dai kapan sengat. Kapan sengat kadai kadak jong kabor bat kaburam. Kabor bat kaburam kalong ka arliang jong kapisa. Bat ngan pen kan mau bakabi kabaklan tam haka pertai kabakam palat ban ya kabi kajong kanyang lartam ya kabi kajong usenyong kadai kabi kabalajar nakapan sengat. Don bi aga pertai kabakam klain ban ya kabi kabalajar nakapan sengat. Kajaj benreu kandu kandam lada kapan sengat kajar ya kata kabi kabaklain. Bat kadawai kabaklain tam haka pertai do kadai kadawai kabalajar nakapan sengat. Don dawai. Kadawai kabalajar na kapan sengat. Kapan kot ya kajing im kajong ubriu. Bat ka airu ya kajing im kababom jukut. Kata kadai kadawai na kapan sengat. Ko para bangaj tongin yakan mau baka kle kabapong yakapan sengat kadai ka kle kabakhiatam haka perthai. Pihak kle katno nda theu kam khia da phirit katno pat lada don pan sengat haka kle theo. Kakle kabakhiatam kadai kakle kabapong ya kapan sengat. Namar kakle kabapong ya kapan sengat. Kadon ka responsibility. Kadon ya ka jengket kle ya ka menta bat ya ka lasai. Top hingin ya kot ya kapan sengat. Kordet kai kata ka kordet. Ong haka jaka kabakenja ya kane ka kentin. Persyang sisin. Kordet. Ngew kan pak nyang kenja kaskor jungpi. Ya kane ka kentin kabangew haka ktin kasi. Para bangaj, kane kakentin, kadai kakentin, kabala mana?
Wat pendon kam thala ya kane ka kenten haka jingem ka jongi. Wat pendon kam thala. Kadai ka kenten ka bangiu hadu kata-kata. Wat pendon kam thala ya ka kenten kordet. Lakalong ya kikon, lakalong ya kayeng, lakalong ya kipara bangaj, lakalong haka imlang salang haka negeri. Wat pendon kam telah. Kas ngau biang se kikmi kikpa. Yai kun jong pi. Ibadang san senem riu senem pin ong yaka. Kordet. Kapap kata. Lapap. Kabeneng bat kekendau. Kane kekenten. Kadai kekenten. Kabangit pendon kam. Tangha kabangim la laju. Kadai ka kenten, kaba isi itam, nakikenten baro akakten kasi. Kakten ayu kabakam isi banyak kordet hakakten kasi jongi dang don. Lada don yo ong se. Kae. Don ap dang jongi, kibom isi ya kakenten kordet. Lada don. Yakibakum kita kala biang banong kordet yepi. Kadai kakenten kabaisi tam ngaro kajing isi lapalat tang baki maunai kibo ptak siptak iya keju ngaro watai tang kawai koki para bangaj yakane ka kordet. Om la satya banweng lakalong da kajingem lakalong da kajingyap. Ya kene kekten melaweng. Uba imrum laweng, uba yaprum laweng. Por bapidang pila kordet hakajingpang, ladet shidet, kelem dukut mensem. Sipang la kerbait kikijat, sipang la ang kikten. Kajing kordet kibapet lapalat. Hakabakhat do beloy imi imensem. Pimot ijing kerdet imi lang. Hakaker jong kesngi kabakhat do. Ublayun soong biang kordet. Syadu jok kluk. Para bangay, kane kadai kakenten kordet. Kawai patkalong penhap no, ya kane kapan sengat nakakle, mano ba penhap, ya kapan sengat nakakle, jonga ba jongpi? Penhap mano, ublay, ya kapan sengat, la penhap damangi. Penhap ya kapan sengat tepi. Hap tang kapan sengat. Ubri umhap. Bandaya hap lang. Kumbahap siya tuway. Kanya da kaway. Henry kapan sengat kahap. Ubri umhap. Mana ba penhap? La penhap. Ya kapan sengat. Da kapop. Para bangaj-bayaj. Kakakle, kabalaka da kapan sengat, kadong, kasyong kasa, kaway kasentarba, bat kata gadai, ka network, nakabenta ka met kajong ubriw. Pero kaway, hangne kasyong kajabing, laka ayaka, lapen pong pan sengat kakakle, kajabing kadon hangne. Kane, kadon, ka network, ka basyurkay, ka bateplot, yakid khot baro akamet ka jong briw. Pijen tut, syati syatra itam jong ki simpre akajat, katip biang-biang sini. Pi, mjudu network te hakamet jongi. Mlong kumenta ka singi, hamau nai. Jentut tok lami Islam, nang thi, lapa, ka message ka berkerki sini.
ladukut ketersim kejat, ladukut ketersim kejat. Kaniru kelapa kemat peceti. Kemat ong olah sauhan. Tok ti mapa. Tiyo kita network. Henry tang kawai kalong kajabeng katiplot ya kijing pang jong gamet kajong ubreu. Henry kam jutip yalade bakapang. Ki doktor ki biyadon hang ni ya menjur lem sebat nga bakajabeng kam tip bakapang yalade. Katip num tip bakapang kam tip. Sisen balapang kajabing ya ka full stop ngamong ya ka koma tagaladay. Ngay lengay sa ICU nriw benay ro. Kane kadai kata kajaka kabalaweng no ya ka pansngat nakakli jongi. Ublay ulajit ya ka jaj benreu Israel. Ublay ulajit ya ka Jerusalem. Bat ula penpong ya ka pansngat haka kli jongki. Ula penpong ya ka pansngat haka kli jong ka Jerusalem. Henry namar jong kapop kapansngat kalahap no nakakli jongka. Ngamtep hadu menta ka Jerusalem kadang kot yalade ka Holy Land. Kanong ba ka bakoy la kalatip na yalade. Bakala don na kajing artatin la kapansngat kadang don na makakli jong ka. Ko para bangay bayit. Ngin perkat ya katemay jong kapan singat hakane kari kabai kejongi. Nreu benai nyau benai ka gospel kalawan ra ya kapan singat kila ya per hakaduri uba. Kila yang am ya ka klau ba jong kari kasi ban one boy top hakane kari bai jongi. Bahkan yo ban penpong ya kapan singat haka kli jongi ngeju modor nem ya kata day na kata kadau jong kata ka gospel kamalawan ra ya kapan singat haka kli jongi ngilong kumne kumagilong menta lakalong kamet lakalong kamensim. Ngamtip lada ka gospel kamwan penpong ya kapan singat haka kli jong pi bat jonga kumno ngin long menta lakiri jong pertai kila itu nem yangi kari ka badang dum kari ka bom don ayai kari ka bom don yaudak to kari tepi kabarang li haduk kata-kata kari kasi jongi kari kabalatap da kajingdom ki kasi ki yato basisen unong tau ulakot ya ki jaj benriu jong ka pertai bansam ya ki tien jongki one man Amerika la ai tien ki one man Bangladesh la ai tien. Wan kiri jong ka pertai baro la ai halaki jong kiktin sayau khasi jong iru lakhat la ai ktin yangi kiri jong ka pertai ki ya pule man la ka step ya ka ktin ka balasam daw nong thau u khasi jong i ubople tip baya kata ka ktin dai pa ban pule unong mot bakadai ka jenta unong mot kane kadai ka jenta bam khoi bam lut pitarai kita ka jingdum kamdai ka jingdum ka badang yok ta mumum lada ka gospel kamwan ban pendeng ya ka pan singat tangabi kari jongi kadlong kumno menta dai mangi ke bela sandor ya ki ai baro
Kajing nang kajing start. Kalaroy. Om tang hai nei knap masih jong kari jong Ngelapan me. Yaki jabeng laile. Ki baki. Kin yan ujar bat kiri jong kepertai. Ngelapan me. Katne. Kum bakilong mentah. Ngen sengau tu. Bangi ngidon ya kapan sekiat. Ngedai ki breu ki jong ublay ki badon ya ka jingkit ka bakia. Kinong saindur yaw abi kadi kinong saindur ya ka ketien kasi. Para bengej kakam kabangin le kadang bon adu kata-kata hanrai tang kawai ngen ya ken mau bangi ngidai ki kli ki bapong ya kapan sengat. Kinong penek, kinong pensa. Ya kabaka gospel, kalawan banra. Ken mau, ladangi bakla, ngin hap tit da kador ka berem. Ya laga jong ka ketin. Ka ei ka jingkit kli, ya ka ketin kasih hamau nai, hap da tit da kador ka berem. Ngajudon, bat ki kon ki beret. Bat ki balaheru haskul. Bon sen ngaju keli yaki kon ki baret kokon pinang neem ban spel khasi ki ong inang. Ngong pinang ban spel pa mei ki ong inang. Ngong yang ich spel pa pi e pa MEI mei. Ngin thiet da kador ka barem ha ka wai ngi hang no kata ka kle ka ba phong ya ka ban sngiat para bangay bayit karyam kabay kaktien katelek ngiyo i kumbakalong ka gospel kala saindor ya karyam kabej kabasyongkon lagaday ya kikintay ya kisinrang kidon lagador kidon lagaburom dangdon kabakam syongkon palat banya kabangiriam mangi dangdon mdon syo ngedon lagador kabakraw baka gospel kalawan ban saindur yangi hakanegeri para bangaj bayit kano kaniam hakanegeri jongi kapdiang daga jingon mensem don kiniam kibom pediang ya gene paro lapdiang daga bahun mensem yaro yublay ubala penpong ya kene kepan singat hangi. Kibreu kilayo iya kata. Ko para bangaj sibon ba kiriam kibaj kimi akan agajok kabangingi imenta. Hakan agari kasi kabayit kejongi henrai kat hadu menta haka pertai barok kawai don tang arjat kiriam. Wat ya sengutu bakla. Tang arjat kiriam. Kawai kadai karyam senrang bat kawai karyam kentai. Lain nang tam don riam su da kawai pan. Kasyong satang ha kajing bej bat kajing stat. Mano ba itu ya karyam senrang bat mano ba itu ya karyam kentai. Pila bej lakum tit bakalana yaw. Satang kata. Satang kata. Para bangay bayit. Kari kabayit kajongi. Kari kabakat ne kajing syongkon. Tongin yakin mau. Bakariam ladangi bakla kadai katiartma kabaklantam maganaga pertai. 4 don misail kat karyam lada pila bakla karyam ta karyam
Kariam kadai ka at. Wat le ka ya ka. Kajingem jonga jongpi. Kasyong rengkat bat kariam jonge. Pila bakla ka kelalong ka tiartma ka bapenjot yang ikum kajaj benreu. Ya kajeng ya kesam. Kariam don ka bengias ngautu. Bakariam bat ka do nut kam don ka jing yadai. Da kariam kum nur ka do nut ka kuj teh. Kuj shisha keng. Kaya per te kariam mut ka do nun. Ka jing ya per jong ka longkum ka kali bat ka tayar. Tangkat katai. Perkat para bangaj bayik. Kamoto kaktin pira jong kariam kadai ngaru. Kamoto jong kariam ka ngaru. Pile pigum to ngaru. Kata kadai kamoto jong kariam. Dai na kata kadau ladai wei long kemi ke sinot semngi. Ithet ya ka swetar jansur baro si sinot ploy. Ngaru. Ka style ka ong tang mga. Kariam te ngaru. Dai na kata kadau kalong katiartma kabasyar kai dai kariam kajingnya tainia kabajortam hakilong yeng hakilong sam kamtam makinong gendong kijongi. Mdai kum tatip bangia traya kakam. Kakmi ka berten yukpa nakabenta ka kun nakabentau kun kakpau berten ya kakmi nakabentau kun nakabenta ka kun tang nakadau jong kariam. Koki para bangaj tongin yakan mau baladangim perkat kom ki breu ki badon ya kapan sngiat ka bau blai ula ai hangi yong ya bantet dakador ka berem tang san minit yala ka jong kariam. Piju mudor para bangaj. Hakikin japak mentah ladon tepi belik riam hapsiu sispa. Long ya kariam lajong dalik riam seklau. Ta jingkit li ka bangidahi bandon. Kasyong ka kasyong man kabangi ngilapen kop ngilapen pong hakalongkur hakalong jaj lapen kentang ya ka da ka jing pen kentang ka basyong blai. Para bangaj baye kikon kikti tongin ya kan mau yo ban yo ya kaburam ngidi da kaburam. Hakapor ba ngalek kelasang tai hapo silong idani wei inong hikai jonga ibahikai khasi idai breu ibangam jiliu ba iong kine baro kidai nakadau kasyong kasyong man kajot kapra kadai nakadau bangim tip ya ka khanai mei ngaru la ngong ngai ngong khanai mei ayu kata babu. Ngaru ngam tip ya kata kakhanai mei. Ong utau babu. Pidai bantip. Ya kakha na i mei. Kabamot ka na i mei. Lada pilatip baka na i mei. Kasyong kak. Kasyong man. Kalabet. Thon hakan ka berthai. Dai namar bangim tep. Ngim nang ban pot ya kithet ki jau. Kasame kakenrom hakan ka berthai. Para bangaj bayej nadu kayeng kasam nadu kabalang nadu kacinong kaimlang kasalang hakan negeri. Kakten pira kabakrautam kalong kamay ya kahok. Kamay ya kahok. Tongin ya kan mau.
lakalong hakakamay kakaji hakachongka kachongman lakalong akariam makabay le yakahok kariam makikasi jongi hadu mentah tang arjaj kawai kariam ya ai kawai kariam ya pan hau kasi jongi tang ta arjaj bay kariam ya ai kariam ya pan ngakwa ngin dalalait nang ne ngin ya lait pli ya kaduri ngin ya that hamadan kat nojur kariam ya ai kat nojur kariam ya pan kita kidai kiai kakten pira kalaong yangi le ya kahok kamai ya kahok kajing to kajing klem kajing lute kajing le ba ijot kajing bot bat bor kane kakenhun kalayaj baik tang haki surok sinong kakua bakinong syong sinong kin khot yaki banwan yarap kam haying jongki kaklem ru kaperta kong dan kamung to katu ru kaju para bengeng bat hang ne ngin yoi bahakari kajongi yo ba ngip kom pendon kam bakla yo ngi kamai da kahok kawai kalong hapo kayeng kasam kajingi kai kabanengkong kalong kajing yatli kalong kabor Piyoi menta katma kabasyar kaitam hakari kejongi hakajela hakaperthai kadai katma kabayale thma persya kajing yatli bat kajing yatli katnotli kitma bakajing yatli kala job ya kajing yatli para bangaj bayej kadai na kaneka daw baka neka ri jongi dai na kaneka daw hakilong yeng hakilong sam ki jongi ngimla ban bu baje kene nginang yabam para mangi kinong wei kinang yerki balai ngilong nong wei alagari kadaw kalong baka jing yatli kajob ya ka jing yatli ko para bangaj kat kita kikamba kikamsan baka gospel kalawan najngai ba ban penpong ya kapan sengat tagakeli jongi yano para bangaj ngin yasania ya kata kakam yano ngin sania ngidai kinong sandor ya abi gadi yano ngin sania Komta kane kamit, ko kipara bangaj bayej, ko balang maunay, ko kibalang hakasinot baro kaway, hakane kari kabayej kajongi. Ngan ong lang yapi menta, tora ya kikti jongpi, bato tuat ya kakli ka jongpi, lakapan sengat kadang donem. Lada kapan sengat kadang don na kakli jonga bat jongpi. Totip bakata kakli kabapong ya kapan sengat kadai kakli kabakhiatam hakaperthai. Kadai kakli kabadon ya ka responsibility. Kadai kabadon ya ka jingkit kli ya ka menta bat ya kalawai jong ka jingya lenti ki khon jongi. Ala dangi bakla ya kata. Sasizen kanwan kajing perta kabas ngau ya kajing em jonge. Kordet ya kita kibala penhapno ya kapan sengat nakakli jongki. Ublain kurku nakapenta kaburam kajungu. Amen.